Kajingnya lekai football kentai Group A jangka Lumpung Women's League Football Tournament Arhajar Arpusau balapan ya daka pendeng Umyong District Sports Association kijingnya kun beningkong haka arpuai terik Jemang kilalong hapedeng ke Bright Future SSCC persya yaka Little Star Academy bat kajingnya lekai baar hapedeng ka Umwi Sub SCC persya yaka Young PC SSCC Hamadan Dom Maulu Mairang. Ka Bright Future kala pendem yaka Little Star daka Lai Lanot. Kadba ka Young PC kala penlim yaka Umwi Sub daka Khatar Kol. Ka Little Star barka Umwi Sub kila jam knap tang hapedeng ka tu ka nipor baki mi madan ka bala pau syai na ke result bala mi hadin bala wai ka jingyale. Nih, biang skor.
Đó, cái đèn lên đây mà lại kapan itu sih masa tidak ada kalau ang virus tidak apa sih ini meri tidak kepala ya